Lína McElroy fire Daly ar fáil India Harris and Lína which nice Sheena Mach Cá dite sí har sí nach morgan Lína Well McElroy on lane Harris har sí stig agus mar an géan leis an tachan se crete ú daimse ag gola. Ja, sin ionintach on the holtaí an sin an módíireach agus you know go díireach an rud a bhí me a rá ag tús an clé, you know, winning ag na holtaí tar éis an tachta sa cáte hiag siad go rá siad an úda all má lean siad a leis na humpar ó mór an sin agus sin díireach an rud a rinne siad an sin agus críoc nó ionintach bhí cúpla cic éirge géalta ag na Connachtaí ach tíbhile níl na Connachtaí teacht as an lína ar curbe tá an cosint an málaigh teacht sús agus tá caiidean an gramútá golasteach beag an on leg so cai siad de sin a fiosú agus cai siad teacht as an lína. Titan siar an taobh ceart tá lisan na fnachta má ar an Gilíán nach mór an ó hóban aig le Brady Sheena as tá siad a stig an íoch brú sias ar brúchar sias tá an tharna úd aimsethe ag gálags India Daly ní adar bhfuil count tuilte géine níos mó ná India Daly. Ja, céile ach náir a bhí sé sin ag teacht agus botún ééis gan sin ón na Connachtaí chun an tí ansaí sin a tusnú ach díireach an rud a tháinig muid leis an úd eile gul tríd na féidir an sin agus níl brúar bé teacht ó cosint na Connachtaí tá si did siarráis agus níl denar chu brú ar an clise agus an éasca don na holtaí an áíire iompar mór a chuirteach agus bhí písa le déine ag India Daly an sin chun é críoc nó ach hiag sé go raibh an spáisiir an tíbhile agus a clúdach an bhíon Brady treis bug go thuúcálaí Barrett mé an tosa bhfuil sin is Ella Durcan ag gealú a Haverty bhfuil fálaí nálaí stoppa níl tá úd eile ag chuig ála agus ag Ella Durcan. Ionintach ag Durcan an sin lán le déine eici agus bhí an lús eici ach just aspa crinne an sin leis an offload ó Lily Brady agus díireach mar an ggéine rud a tháinig muid sa céad le scóir teacht ó botún na Connachtaí agus bhád níos fearr an na Connachtaí sús go dtí sin ní rá éon seans ag na holtaí brú a chur ar clise na Connachtaí bhí níos mó ibracéis dé gach cean ar a clise an sin ach just aspa crinne leis an pass an sin agus Shannon túí ar buile an sin ag thuirtamach agus is dói a rá tar éis gá clé nach der chlé fálaí papio beidir tucha go túí agus í nach mór treis Tidim Harris an lína tá scór tá stáil Brady Matí se hasí stig ag deire scór ag Connacht agus sin ionintach an Connachtaí díireach an rud a bhí tastal an sin golarráis Jan an rudí siimplí go ceart ag iompar go cruú an sin agus ag tomáint a cosa in san iompar sa céad lean sin ní rá an prad in san iompar a tháinig muid agus bhád níos fearr an sin ón na Connachtaí. Beth Cregan an iompar is titan siar an taobh ceart. Iad fád níos cóngraí. Ní roidir fád de Beth Iverchan Saka Tinchi Haley Girija sí stig agus an carú aimsethe ag capta in na fórne. Ja, well bhí me a cansfaí ceanirí ar an tíbhile ceanirí na Connachtaí ach gandát don lár fád aniu Cregan prabasús ag an am ceart in san áit ceart agus tar éis scór géile ar an tíbhile. Mag Reimer ní roid an féad le Connacht buile láid ní féidir mar fíocha seo mar luas ag éalú léisio í níomh Marley. A sin dochrete ó tád an sin mu a cansfaí an stíl siimplí an sin ach ó sin a tháinig an bearna sin ach luúmid cécot an séir agus a bhí níomh Marley in na Connachtaí an tachtain sa cáte agus a ríis tá spántas ionintach an sin don lús atá aici agus don slash game atá aici agus lán le duine aici an sin ach críoc nó ionintach agus brising ionintach. Níor faic atá lúrthónir? No, well
Níor bhéal luas an ceachta an éireann bhíidir fan na seasamh. Tháinig sí an bearna sin. Agus deasí deis tú úsáid na himráí go méid leis an fuair an idir náisiúnta fiú na tweet gortathe chumatha láthar na huair agus ola a dul Jo lín a haidir stig a rééis tá daile aimimsethe cos an bouta sa sí Aisling O'Connell há tréistal thir sí scráinnig céadú an tachan se caite trocha sé cethir déag agus séú in is aimimsethe. Do chreite de prape mánsás de prape eá le goilhall an lína éon óach tháinig sí sús le gadaíocht díntacht agus gadaíocht tá a freisin rih le ham an sin. Bet Cochardachas, first win this year. Is it the first win since 2012 for Ulster? Yeah, something like that. Like, it's been definitely a long time coming. Like, we've had a few draws in there, and we've had performances that we probably should have got wins. But like, I was just amazing out there. Definitely like well deserved by the guard. It's been some achievement. If you look back to the first game, 41 points conceded, I think 57 the next week. Last week, a much better performance, and then today, great performance. So you as players and coach must be delighted that there has been a steady improvement and that you got that win. Yeah, no, I think that like every player has been calling now for the last number of years to have more games in the Interpros. I feel like the 3 games is such a short series and you don't really get to evaluate and then play against the same opposition. So it's been brilliant to have that opportunity to try and implement changes after a week. And yeah, it's just been brilliant for us to be getting back in and to try and change something right away. And last week our performance was there, but we had slight errors that Connacht were able to capitalise on. And today we just shut them down and we just showed what type of running rugby we play. You mentioned before the game how happy you were to be playing a team again after last week. Last week was only maybe a 40-minute performance. You managed to do an 80-minute performance today. What was the difference? I'm not too sure, to be honest with you. I think we've just been really trying to focus on like being on the pitch and nailing our detail. Like, we know that when we play, no team can handle us. It's us that's been putting the teams in the chances. So if we kept our discipline and just making sure that we were playing our systems, we knew that we would have a performance like this, and that's what we just did today. Well, you had the performance today, and your own performance was excellent today. You are Lech na Himmer today, and Frank O'Brien from Vodafone Ireland is here to present you with the trophy.